Familija Zahorjanski z zločincov, otec i dvome sinove, jedno robia maksimum žemi i hvarja že u nješkajši čas češko vid primac vjem z čistovo poljodzilstva na takve povrchnosti. 23. aprila naša ekipa ih našla na polju jak šeju soju. Tam gdje bila soja, tam sadzime kukuricu, a tu gdje bila kukurica, tu sadzime soju. A žita maci? Malo bar, samo za naše potrebe. Zato že v Lonji bilo loše i glemao napada, jako smeti. Kombinujemo sam soja i kukurica. Pojedini urucuju repu, do te kombinacije minje. Češkaj, stari ne ljubi repu. Pa. Znači vi nikda nije šali cviklu? Šali smo skoro jedno 15 roki i polovka nam prepadla, nje povjerala tedi zadruga i tedi možda bilo i ljepše, ali nje se on to da robi uopšte. Jak on utvori, nje se da predava žena, već da mu odbivaju na žene. Tu imam pravo. A nje predavaju za zadrugu. Žito šeju ljem kus za sebe, taho daju do mljinu za muku, a već muku u pekarnji čeraju za hljeb. Našenje soji sami dorobjaju, abo vlastne z prethodne sezoni, abo začeraju s daskim, kto ma švižejše. Totu tu parcelu nje mogli pošat skorije pre doljinu na istretku, ta čekali, že bi še vysušela.